Mahaye ngiyamazi umqondisi lapha e-office la ngqongqoshe wezemfundo kanti phinde futhi abe ngomunye womuntu ke onolwazi olunzulu makuyiwe intweni zethu zesintu ngokunjalo ke namasiko ethu ukhona ke na kanjani oka Mahaye Dokotela asikubingelele mfethu kwamukele kuKhosi. Hayi angikubingelele indaba ezitha Nkosikase ithimba lakho abalaleli boKhosi FM uZulu wonkana abafundi ngalesi sikhathi noza kwethu ngodisha hayi sikebisa amakhanda baba kodwa akukho esingakwenza ifohlelo ezakile mfowethu ngiyazi ukuthi akaze sikhulume mina nawe selokwenzekile lokho hey ukuphi kuvela lezi indaba wathinteka kanjani bafika lezi kwaba indaba ezibhlungu uba umuntu wazithola ekuthatheni ekseni kakhulu ngabofikisi zangishaqisa kakhulu ungabe sengithatha ucingo ngifonela umphathi wami wongqongqoshe ukuthi useyithole izindaba ngoba ayikwangithusa kakhulu ngangakholwa amanje umntana akakholwa kodwa ke ishilo ngathi iboshele izacile hey Ngiza kampukwane ngiyafisa ukuthi ngidlule kulokho phambi ukuthi singene kwezokhuluma ngazo ngiyakwazi ukuthi bukaqhelelene siqalele ngakho okuzinto zentu zesintu ungomunye wabantu esiza kuyena mawukuthi sifuna ukuzo thakela kulokho esikufunayo okuncane usikwazi ukuthi kusikusebenzise ngomunye wabantu omlando ukuwena uqobo nokungaqhelelani kwakho nendlunkulu nongaqhelelani kwakho nangamasiko uma bengathiwa uyasichaza isilo kumuntu obekade sibukela kude engazange ahlale phansi naso ungathi ihlobo luni lomuntu lolu Ingathi indaba ezitha ungangezwe lakhe isilo samabandla ubhejane ephuma esithoyeni isilo esikhulu ngokombane unomthebe wethu Mbube bese umuntu oyisimangaliso cishe lokho kwenziwa ukuthi indlela esasizalwe ngayo nendlela esakhula ngayo nokuzaleka kwaso isilo baba no obanento eshoyo ukuthi iqhamuka ezinyanyeni iqhamuka kwezinyandezolo iqhamuka kumathongo angale ufika kwasemhlabeni bese umuntu onothando sinomuntu ohloniphayo obahloniphayo abantu umuntu kodwa okwazi ukuqonda ngqo eqinisweni njoba lenjalo kungakhathalekile ukuthi wena liphathe kanjani isilo bese umuntu okwazi ukuxhumana izini nomuntu olapha nje omfokazana njengathi nje kodwa isilo besinalo inhlonipho sikwazi ukuthi sixoxe nawe isilo besikwazi ukuthi uma sesixakele kunento esiyidinga nayo singakushayela nje ngocingo ethuke ngibona ba ukhuluma naso emfokambatha ubuyethuka kodwa bese sikutshela hayi ukhuluma nami ulela hayi inkinga unaqala usuguqe amadolo ukudu le wake sangishayela nje singimbuza leto nje impilo abadala awe ngitho mehluko phakathi kwe-sex education ne-sexual education wadinga ukuthi ngiyichazeke lento lena awukwaba kuhle nje angazi isilo masichaza njengomuntu onjani ngoba bekuthi noma siye kutho lena yakhulaza usuthu isilo siyosemukela hey sihamba thina nabantu abakhulu esingelutho kodwa uma sesiqede nje inkulumo sikwazi ukuyikhulumela nje nathi ngathi thina singabantu nje inkosi yami ezobhula amazolo ngathi isilo bese umuntu onjena loyo obesimnika uNkulunkulu sifana nomprofeti abona nje makhathaleni bese sike sithuke nje sithatha umndeni wakhe ngiyazi ukuthi izwa lokwazi lokho kodwa abanye bayakwazi abasondele nesilo eyakhulukazi abantwana basendonkolo
sivele sibathathe nje ondlunkulu sethi nabantwana kwesenye kwesentabeni khona into ethi ahanje kwentabeni iyentabeni nje okhuleka isodwa nomndeni wakhe yo kunjalo nje hayi yazi leyo prophetic ngiyazi ukuthi ingane zingasuki sisaza kuzona kodwa bengeke siliyeke lolu daba leli ubusubona nezinkulumo namhlanje bekade ngilandele bengayanga namhla bengiye ekuthange kwaNongoma nezinkulumo wonke umuntu uma usichaza ngendlela efanayo ngathi bevalelwe eklasini elilodwa banikwa isifundo ngaye njengomuntu one letter eqeda ukisho ukuthi uyakwazi ukwehla azokhuluma nami ngiwumuntu olaphana phansi ngingenalo izinga nestatus esingako aphinde futhi abalansise bese kuba yilento yokuthanda umndeni njengoba uzivezela lokho ukuthi akasukuma abathathe asambe seyokhuleka umuntu obenakho lokho futhi ukuthi mayikholelwa kulokho akholelwa yikona akholele futhi angabi navalo ube njalo nje njoba ndaba ezitha umchaza ngiye ngize ngithi ke mina ke njobuso nje ukuthi singabantu esithande sina umlando nokucwaninga ngithi ngoba ekhulwini lempilo kangangezwe lakhe bengibuka nje ngizibukela mina ngokwami ukuthi ke wembethwe wembethwe izithunywa zamvelelani ubethe la umveli kuqala ithunywa kamveli qala ithunywa kaJehova ubembethwe usondwaphi okuyilinye lamathongo amakhulu embethwe umlenze munye okuyilinye ithongo elibhekele kakhulu ukubhekana nezigigaba asumholi ezobhekana nazo kube yithongo uma engicabanga ukuthi inhliziyo iyaxosha njengoba ngikhuluma nje okuyithongo uma ukuyithengo lobuhlakani nemvelo ube nalo kakhulu lithongo undaba ezitha uma usubheka inkulumo zakhe nayo yonke impilo yakhe ukuthi ube nalo ithongo uma ukuyithongo le-creativity nemvelo nje ube nalo ithongo usomandla okuyithongo elikhomba amandla ayisimanga ikakhulukazi ekunqobeni izimpi osukumholi idibana nazo ube nalo ithongo unomhoyi ngoba ube namazinyane nakho konke umholi ongenele ithongo obanakho ngoba ngaba umholi kodwa uthotha inzalo awunayo ube nethongo elinzima kakhulu usodumo okuyithongo elenza ukuthi uma nje ubeka inkulumo uma ubeka udaba noma ubeka into ethile kubantu isheshe ingene kalula izwakala abantu bayizwe ithongo lelo usodumo okuyithongo elenza umuntu adume kakhulu nezinkulumo zakhe elikhomba uthi uma ukhuluma kunozala kwabusha kwabanye abantu ekukhulumeni kwakho ukhanya impilo namakhaya abantu ekukhulumeni kwakho ube nothongo unomkhulwane okuyithongo lemvundo njengoba ubekhonze kakhulu nokulima ukhonze kakhulu ukutshala ngakho simthatha ngokuthi ke unganezela lakhe lamathonga abenayo khumbula phela ndabezitha ukuthi unganezela lakhe ungumnguni noma ungaphansi kwesizwe sabangoni isizwe esizalo uNtu bakanye nozunda namatekele eyakhulaza amatekela amaswati namaZulu ikakhulukazi lana khamba ngaphansi kolimo likaLizumane ngoba sazi ukuthi uNtunju lezala umnguni wazala uXhosa uSwati noNdebele noluZumane lapho okukhamba khona ke ulimo losilo okwathi umnguni mayezala uZumane wasezala uMalandela kwehlazo waza wafika lapha ke isolo sikhona ingakho sithi ke isilo esehlukile ngenxa elizinto kade ngiyibali ingakho sona masicwaninga sithola ukuthi ke siphile isikhathi eside siphile safana nama-pyramid amadala ikakhulukazi i-pyramid yaseGaza eyayinganyelwe enye amakhosi aduma esizalweni sethu okuyinkosi uKhufu
Hayi ngakho ngithi umlando ugcwele lapho kuwe asingena siqaleni eklasini ngaze sishawe isikhathi mina sengijabulela lokho kucela lokho umuntu akutholayo asike nini kwenye yezinto ngiyajabula uqeda ukwenza isibonelo ukuthi okwakufonela ekhuluma ngo sex education njalo waqala wakhuluma ngendaba yezemfundo awukwazi ukushiya ngaphandle isilo samabandla yini into umnyango wezemfundo izingane zethu kwezemfundo ezingathi zitholile noma futhi silahlekelwe ngokuthi ilanga lishone eNdlunkulu zilahlekelwe ithuba ebelingqale izivele oba isilo besenza wesinkathi sifukele mathupha ezikoleni ikakhulukazi izikole ezikwanongoma nginezithombe lapha engathi mangiqeda ngikunike zona ebengiyithola noma ngingekho angivumele eNdlunkulu inkosi ungangezo lakhe enza ama-Career Expo abize inkampani ehlukahlukene nama-university ayohlangana lapha nabisi izikole eziseduze ungangezo lakhe bezihambela izikole ungangezo lakhe beya nalapho kukhishwa khona imiklomelo yezingane othisha abenze kahle nezikole ezenze kahle abengxenye ngisho kwa umcimbi mncane kangakanani uyohlala lo mcimbi uyophela ungangezwe lakhe udlulile kuleso sigaba ikakhulukazi ubeze ahlangane nama-governing body isifundazwe sonke no principal ebavakashela ngokwama-district ubedlula khona lapho endabezitha wambatha agcine senikele nenkomo angazi ukuthi eNdlunkulu sibaye bese sihanani ngoba ubelokho ekhiphile nje inkomo wavenjwa icorona eqhubeka sesalele nje ama-district amabili herigwala lokho undaba ezitha simbonile ethatha izingane iprovince yonke ngo-2019 eyozihlalisa lapha esikoleni kwiMasibumba noLundi wabiza i-National Air Force eholo ubaba uMsimango Chief of Air Force nethimba lonke lamasotsha ezomoya nothisha ochwepheshe abawodokotela kwi-math and science bayofundisa kangagrade 8 and 9 baphinde bazidrelise bazifundise ubudoda nokuzimela bayifundise nezabantu besifazane ukuyimela ukuthi zingabi inteke awalanda even amabhanoyi anatshuza nesipike ngezichaza ayegijima eboyini laphana sibheke phezulu hey into ongakaze uzuyibona akagcinanga lapho uthe nje ekugcineni waba nama-award awabambela lapha emhlanga lapho khona wayekhipha khona ama-award senikale manje-ke lezi izingane zonke ezazikade ziyingxenyana yophembe ezifikela yena mathupha ngiqonda ukuthi imfundo ibithe eduze kwakhe ingakho wagcina-ke eyipatron yakwa-education kusuka kungqongqoshe wezemfundo ubaba umhlonishwa uDlungwane kuze kube manje njengoba kungqongqoshe wezemfundo ubaba umhlonishwa okwazi Mshemo ngaleyo ndlela-ke ngikhuluma into abantu abangayibamba ngezandla nento abayaziyo othisha nama-governing board alesi sifundazwe ayakwazi lokho siyihambela sona mathupha isikhathi esiningi sasifika nanawo amazinya naso sifike noNdlunkulu awu sasiguqile nje impela sigugile lokho sithe bayede kulokho okuchazayo dokotela ngifuna ukubona ukuthi yini into engabe siyifundile thina sezingane uma umuntu omkhulu kangaka njengoba dusha ukuthi ubehla ezephansi ngiyacabanga nje idiary yakhe ukuthi ibhizi ngendlela emangalisayo ufunwa ngamazwe kodwa uzokwazi ukuthatha ahambele onke lama district ngoba ubala nakhona ucishe waqeda kwase kuba yona iCovid ephazamisayo yini fanele ngabe siyafunda ukuthi imfundo ibalekile kampela uma abantu aba powerful kangaka abanamandla kangaka behla beze phansi kithi bezohamba ezikoleni bahlala nathi kuze kuphela imicimbi ofuneka ngabe intsha yakithi yakhulaza abafundi bakufundile kufanele ngabe bakufundile ukuthi uyafundwa kufanele bakufundile ukuthi kuyafundwa bangafundi ukufunda bafunda ukuthi kuyafundwa
funa abakufundile ngoba bengashiya udaba ledakamizwa labafunda ukudliwa idakamizwa awuthi uzalwa namhlanje usoyindoda uthi uzalwa namhlanje usuwumuntu wesifazana oqotho uqala ebuncaneni imthente uhlaba usamila ungangezela lathi uyenzile imthente yahlaba isamila uyikakhulukazi inhlonipho abeyigcizelela kakhulu kubafundi bama bahlonipha othisha bahlonipha abazali bahlonipha umphakathi njengoba ngisho benza nama-career expo enza no-aviation through ama-young falcons from the-Air Force konke lokhu bekwenza ubefundisa inhlonipho kakhulu ikakhulukazi ekuthenini ngeke kube lutho ngale kwemfundo khumbula phela ukuthi umdloko mbane ubhetshane ephuma esiqweni nomthebe wethu obethanda kakhulu ekuthenini agcizelele ukuthi ngale kwemfundo kube lutho kodwa bese egcizelela into kakhulu yomnotho development intuthuko manje uzothuthuka kanjani ungenazo izikhali zokuthuthuka hayi lelo kwese5 nawe zokunikeza ithuba ngasekugcineni ake sizeni kumagama athe avela Dr. Mahaye mhlambe lokho angusho ukuthi kuyasiqala ukusehlela thina esithe sesivula amehlo sovula amehlo vele sekuyena ohlele esihlalweni mase sekudlula yena kuba nalokho ukuguqa okwenzekile kwakhona amagama amaningi aqhamukayo ukutshalwa kwakhe abanye abantu bebejwayela ukuthi makushona umuntu uzothi ushonile ngapha kuthiwa inkosi ikhotheme njalo lawo magama lawo egcine aseqhamuka khona mhlawumbe zikhona izathu zokusetshenziswa kwalawo akhethwe ngendlela akhethwe ngayo noma kusho ukuthini lokho kuthina njengolimi noma abantu abakhuluma ulimi lwesiZulu oqala ndabezitha kubalekile ukusetshenziswa kwamagama ngoba ekusebenziswa lamagama kunemfihlo imfihlo kakhulu esetshenzisweni lamagama lamagama ajule ngangokuthi aphethe imfihlo yokuba yithi thina bangoni ngoba olimini ukhona ubuwena olimini kukhona ukuyiqonda wena olimini kukhona ukuzazi olimini kukhona ukuyigada olimini kukhona ukuba negabho olimini kukhona lento ethi nginganqoba kumnyama kubovu lewuthi solimini nemfihlo yesiko lesizwe nesizwe isolimini ubona nje wengithi nime igama nje lethi bese sisho inkosi ishonile bese sisho inkosi ifile asisho ukuthi inkosi ihambile yabo nalabo rest in peace abekho la inkosi sithi iguqile ngoba inkosi iyaguqa ngoba isuke ngokomoya izohamba yewinyanga izulu izohamba emathungo ngokubo iconnect nawo angale ingilozi angale ebese zivusa noma sithathe umkhonto zinike isilo esizolandela iqhubeke lapho kuqhubeka khona lesi ngakho sithi iguqile sithi inkosi asisho inkosi yathulwa noma inkosi yabekwa noma inkosi iyafihlwa kodwa sithi inkosi yatshalwa kunemfihlo la masithi yatshalwa ngoba ibekwa edlinzeni nayo ngendlela ehlukile yona ngoba isuka umphefumulo wayo umoya wayo umphefumulo wayo kufanele kuvuke uqhubeke usebenze ungene kwenye wesisilo usebenze isizwe siqhubeke sibe namandla ngoba ngisho nenkosi uma kuthiwa iyagcadelwa isizwe isuke sigcadelwa yabo wona mangakutshela nje enye imfihlo ethi isilo nje siyolotsholelwa uNdlunkulu waso omdala uMadlamini ebukhosini baseSwatini wasobhuza isilo sakhe inkobe ngamakhulu amathathu sasilotshelelwa yiwo wonke uZulu ngakho ngiqonda ukuthi ke uyatshalwa ngaleyo ndlela ngoba usuke kufanele amile usho ukutshala imbewu ofuneka imile njoba ngithi nje idlinza asisho ukuthi la kulele khona isilo sithi iliba
asisho ukuthi yithunga sithi idlinza why sithi idlinza uyazi ukuthi ingane sithi idlinza Ndaba ezethu uyazi Ndaba ezethu uthi ngani lutho wona kusho nawe phela kuseklasini nami kubanje ingoba ngokwakudala lale ngaziwa idlinza lesilo yayibekwe esifihlekeni lingaziwa ebese khonjwa nje kuwa ulele la isilo ebese abantu bayadlinza ufisho ulele bayadlinza bambe bedlinza bese kuthiwe yidlinza ngisho ufika kulo ulikhombi ngomuntu awulikhombi noma ngani ulikhomba ngenqindi amagama lawo abalulekile abona nje ngoba sithi isilo sibiza ngamagama ahlukana ungangezelayo ubhekane imbube unomthebe yabona njalo ingoba isilo mase saphila sisadla anhlambana awukwazi ukusibiza ngegama kodwa bekwenzeka uthola ukuthi nani bendaba hayi bahani kubizwe ngegama ingoba nithathela ku queen lo yebo kanti ubukhosi ngoba ubungonyama bakwaZulu abufani nabasengelandi abufani indawo ingakho ngesizulu asinalo igama lenzise lesho inkosi inkosi nje akambakhe inkosi nje akaMpongoso bamile inkosi yami kuMpongoso awukwazi ukuthi uthi chief alukwazi ukuya kolunye ulimi ngoba indlela inkosi ngokwesiZulu iyona ayikwazi ukuya kolinye ulimi ihlala inkosi nje igama litranslated ngakho ke ayibizwe izibizwe ngoba inkosi isakhothama wabakhonenye ebese ungayibiza ngoba usuzwenzela ukwahlukanisa ngoba sithi inkosi uShaka inkosi usenza ngakhona inkosi yabo sekuyezwakala ke lokho kodwa ukwazi ukuyibiza isaphila amagama nje ngalowo kwashithi amayikhotheme nje kushone ilanga manje ngenxa yesikhathi bengojulu ukuthi ingani kushone ilanga igama ilanga liqhama kanjani bengokhala phezulu eCamet eGibhithe ngikhala phezulu kuAfricology nize nehle ngizenzofika la ukuthi ngami sithi kushone la Ukhozi FM ludlulisa amazwi enduduzo emndenini nasesizweni sonke sakwaZulu isizwe sonke siyalila ngokukhothama kwakho Ndaba ezethu wena Khosi FM 9:37 okhosini 23 minutes to 10 ngamashumi amabili nantathu imzuzu esele bese kubumbana ihora leshumi ngehora leshumi ke sikhona indaba zezwe nangezogcina zosuku uzosithola ke khona la emsakazweni uKhosi FM msana kuvela umsakazo sikhuluma ke noDokotela Ngoke Mahaya ungomunye kwabantu abazi kangcono makiwa ke olimini lwesiZulu namasiko ke njalo sibheka ukuthi ihlobo lwezinto besingayifunda ikakhulu ke nje ngayingane zethu lezi ezisekoleni njengamanje kusilo samabandla esikhotheme nathi phela sibadala kukhona sikufundayo mhlambe ngaphambi ukuthi siyothengisa la ubukade usho amanye amagama abanye bebenganayo nanolwazi liqhamukapi njengale ledlinza ngifuna ukuthi siye la uma kuchazwa kuthiwa hayi amazinyane esilo akhona lezi ihlalo ibekelwe amazinyane esilo kungani mhlambe noma khona imfihlo ekhona futhi nala actually babizwe ngamazinyane kunjalo Ndaba ezethu awukwazi ukuthi abazalwa isilo ngo uthi nje zingane mina nawe zivela ingane khumbula ukuthi lana sigcinaza sikhuluma nesilo sohlanga sikhuluma ngamakhosi ohlanga indebe le ndaba ingoba sikho nje classini besosho ukuthi ke iqhabahle ukuthi amakhosi ohlanga from the popular read ancient Egypt kuleya lekuseliza ngeKaruwa nekulo sabe sizofika lapha sikhuluma ngohlanga but ke asisho ukuthi ke ezingane kodwa abantu bonke nje basendunkulu babizwa ngabantwana ebese ukuthi labo
abayisende likangangeze lakhe kuthiwa amazinyane. Yeah. Babizwa ngamazinyane ngoba phela ngithi isilo lesi. Isilo sinamazinyane. Isilo semishisilo ngokwesilwane. Sinamazinyane. Ingakho sithi ke imbube. Bisho lokho nje. Ndabesethu. Hayi. Abantu abaningi bebeyitshela ukuthi bazobona ukuthi itshalwa kanjani inkosi njengoba kade bekulindelekile khona isizathu futhi nalapho ekuthenini ayitshalwa abantu bebona kusekuseni seqediwe lo mcimbi lo. Yebo kunesizathu empeleni ngokwamakhosi asendulo. Angifuna ukukhala kude kakhulu kodwa nje onke abekwa omnyama usuka nje izinzulweni zobusuku uze bangacishe kufe kodwa kufanele kuze kuse ibekwa ngomnyama ngoba ukubekwa kwembube kuyimfihlo ingakho ke ibekwa ngomnyama ungangezwe lakhe nje ubekwe cishe uyiqala ukwehla phansi ngo2 ekuseni uthe kushaya u3 bese beqedile benza amasiko engeke sakhuluma ngawo ke emoyeni amanye awo ngoba ayimfihlo yokubekwa kwezimbube imfihlo emangasayo kodwa nje ukuhle umphakathi wazi ukuthi ibekwa kanjalo ekuhlekeni ngoba kunamasiko afanele enziwe ikakhulukazi isiko nje engeke sisho lonke isakisihla ngoba isiko losobala ukuthi ungangezwe lakho uhamba ngesikhumba enkomo esuke imendlalele yazi ukuthi qali amakhosi ayendlale izilo zazendlalelwa amakhosi ayendlalelwa kwamizimba yabantu bakhona amadoda ayiwa babeyinikela futhi kodwa ke kusuka ke kwilembe lekamanye amalembe ngokhalipha wabesedla phansi lona okwacatshwa ukuthi ngokuvame ukuthi obusokade insila yayo inkosi wabona ukuthi ayikangami hayi vele wadla phansi manje ke kodwa ke njengamanje akuselona isiko elincamuncamu nelikhona ngenxa yokuguquguquka ke ngoba khona phela izinto eziguquguqukayo nemthetho sekelo njalo njalo kodwa singasho nje ukuthi ungangeze laphe njobe intatha namhlanje ebekiwe uqophe kumlando ngoba uqoqwe nesikhumba sekwe nyazi umphakathi okwazi lokho kodwa ke kuhle lolu lwazi silidlulise ngoba ulwazi olusobala olungeyona uqoqwe isikhumba sekwe ngoba wayeshilo ukuthi ke abo bakhona uma ebekwa siyazi ukuthi bakhona amabutho abalulekile kube khona abantwana kuphela kodwa ke bayicela ukuthi kube khona nabasekhakoni nabantwana babeke abasekhakoni nabantwana ke sebekwenza lokhu ke wayecelile ungangezwe lakhe amabutho abaleke kakhulu lapha ngoba amabutho phela asokeletha umthandazo wona lama amabutho asuke ezomemukisa amsele kweleli elingale laphakathi uzamukele kahle la mathongo kangale ngoba amabutho ayizigabagaba ngayigabagaba impilo nje njengoba siguqile nje sikhotheme bese sibuthe inqwaba nawo sabe amabutho ikhona namabutho ayibuthwe ekudala abe saphila sibeguphila abanye sebe amakhehla ngaleyo ndlela leyo ke ingakho lo msebenzi wenziwa ekufihlekeni uqale nje waxeshe ngazwana nokuthi ke idlinga libe kuphi cishe kulokhu kungcono ngoba kuyazi ukuthi amakhosi izile ezinye ke zelapha kwadla amahlahla kodwa isikhathi esiningi nje ngikhumbula kudala nje ukhotheme akudala kakhulu ukhotheme uSimakade ngoba ngangikhona macengwane hayi wanqashwa naye ebusuku abalibonanga abantu ithuma lakhe kwabe sekwenza inkonzo yakusasa sebekwe ibhokisi elingenalutho phakathi ngifuna ukubheka umfundi ke manje kumsiza ngani umfundi ukuthi awazi lo mlando lo noma mhlawumbe engazenzi izifundo zomlando uyamsiza umfundi ukuthi awazi lo mlando ngoba oqala ukwazi umlando kubaleke ukuthi
uthe uyakwazi ukuyigaja uba negabho lesiko lakho ukwazi ukunqoba izinto obhekana nazo futhi ukwazi ulimi lwakho ngendlela ethe ukujula ngoba uma wazi umlando emlandweni khona ulimi indlela osebenzisa ngayo kuyakhomba ukuthi ujulile yini ngithi nje ngapha ngakithi kuneyindawo okuthiwa isemome uma kuthiwa impisi isemome impisi isemome wahamba uyobheka umlando iyifile esikhuluma ngayo uzohamba uzifeke emlandweni kaSigananda kazokufa ukuthi kwakuthiwana makuthiwa impisi isemome uma ujula futhi ngomlando uzohamba wazi ukuthi kumele uziphathe kanjani njengensizwa nanjengentombi ingakho benomkhosi omhlanga ingakho nabafana bebebuthwa uhamba uzothola ukuthi thina ma-Afrika amnyama akuqondise lokho thina ma-Afrika amnyama yithina njengama-Afrika udabuke Afrika esiwumama wazo zonke isizwe ingakho iAfrika kuthiwa iArchipelago igama leli-Afrika ngempela akungona Afrika Archipelago igama nje lokhala nqa elisho ukuthi mother of mankind zonke izizwe ziphuma la igama lelibizwa ileza izizwe esabizwa ngamagama zongampela Omors Nubians Numidians Carthaginians nase-Ethiopia besabizwa hayi lamagama esesakanje wona manje South Africans bani lamagama nje lana amasha uyabona esesiqanjwe wona ukuze silahlekelwe lokho ukuthi sisizalo ingakho kwaZulu bekuthiwa ubani ka bani lokha wona lokha usho isibeletho kumbi uma uhambe uyobheka nje uzocwaneno usho usibelethe masithi iAfrika ngoba yena uAfrika wona uqobo noma se-Archipelago but baso interpret uAfrika osasho khona ukuthi Afrika usho ukuthi siyisizalo siyisibeletho the placenta siyisibeletho zazo zonke izizwe ezikhona emhlabeni wonke jikelele but zonke iphuma kithi njengakithi thina ama-Afrika ikakhulukazi ama-Afrika amnyama ngakho ke ingane afuna ukuthi wenze izinto ezifundise ihistory somlando lento kufanele kuyazi nje njengomuntu umuntu omZulu noma olulibo nje lokuphila likaSimakade uba ugcina uhamba ugcina usiwazi empangazini indaba ezitha sethi impangazithu ngwakithi vele sethi impangazithu ngoba nami ngizalo mamthatha so kunama-wathiwa ama-Western bantu sebeqala ukuhlukanisa wathi no ama-Western bantu la ama-Central bantu la ama-Highland bantu la ama-Southern Tanzanian bantu basehlukanisa behlukanisa ngabantu yabo kanti ngaphezulu abantu khona amambuti namambuti nawo ahlukene igaba ngegaba bese khona kuthiwa ama-Nilotes nawo ahlukene igaba ngegaba bese khona ama-Ethiopians ama-Ethiopians ahlukene igaba ngegaba kodwa bonke laba bantu bayizizalo South-Africa bangama-Afrika ngabona sebecwasana nje yona bayihubhana bahubhana ngoba abazi ukuthi bawumuntu oyedwa bakubona baze babulalana impela uyibulala yena ubulala umfowabo babuzana kube khona uzinofoto manje ngaye ngwabana amanye oluhlezana kodwa basohlezi ugoqa iphanga ucaba ukuthi hey wazi umuntu wayizonda inyama yakhe kodwa maqhamuka ongeyona inyama yakhe ukugijima siyapoqozwa sibe sincane isiqoko uyabona nje kubalekile lento yokuhloniphana ingakho nje ukuthi nje ikakhulukazi khona lapho ukhozini umuntu uyicontribute yalo ukhozi isikhathi esiningi sisebenza sihulule wonke lo mlando sivule nokumthetho ngoba uyiphumele uphuma umlaza kusale zacaca bese kudla abanomzane kudla izakhamizi zakhe nizaba ingoba sihloniphana kanti uma singahloniphani hayi uziwalawala nje mayezokhuluma okhozini angajuli ngoba akayithathi into yakubo uma umsakazo uqobo ipresent
Kuba mengabizwa nje uSFF. Yeah. Ngoba wayeSFF. Usengophepha umahaye icupha umahaye oshaya ngise phezulu. Alungiselele ngoba uzointerview ngokuthi wolwakho ungajoli. Bengifuna ngamabomu ke namhlanje ngibala lamagama ade ngiwabala nje suka phezulu eClimate ikhomele nane Egyptology nakhome Africology nezokuthi basuke abafundi nezazi zakithi zoyibheka lezi zinto ngoba ngakhathi beyibheka kuzoya ngokuya kuvela ukuthi bangobani usho nje londeka Wow, I think I told you Okay, network yathi isa silimalela kancane ke siye ngala sibona ukuthi sikhona indlela esingakwazi ukuthi siyithole ngoba la sisifuna khona impela lapha class lam liqalile kuyimanje ngabe kubhala phansi yasho esikhombisa ke imzuzu ngaphambi kwehora le10 Khosi FM ngale kwehora le10 ke sikhona indaba zokugcina zosuku siphinde sikhulumene noNcamela emsakazweni uKhosi FM kodwa kamanje sisayivala naye ke uDokotela uNgoge Mahaya la okhosini Dokotela ngaphambi ukuthi siye Dolo bengifuna ukubheka indaba yokuthi safunda ngoYan van Riebeeck safunda ngawonke leminye imlando kahle ethe ukuqhela kunathi singakubona ngelinye ilanga lazothi masifunda sithole ukukhulunywa ngezinto zethu ezithinta thina uqobo hayi singakubona ngalelanga singakubona ngelinye ilanga lokho ndaba ezitha singakubona ngempela ngelinye ilanga ngoba sesivulekile amehlo umkhankaso nje ophushwayo cishe indawo yonke okuthiwa i-decolonization of education yeah lokho sizokubona ngoba khona seqalile uma uyibheka i-curriculum yethu njengamanje isiyaqala ifuna ukukhuluma ngathi uma ungabheka nje history efundwayo njengamanje isine African history kakhulu yeah mathengwana hawu singakubona amathongwana eseduze ngoba angithi sikhona siyaphila khona siyayiphusha Nyongane zelakho sibonga nesipho inyanya uMbelenqane asiphe sona nalesi sipho engikhuluma naso lapho Khosi FM nevoice nje cha singabadedela abalaleli siza ukuthi babe bakomenta noma banembuzo ethi 0893109193 asibona ukuthi bangubani ke esinabo la ku Khosi FM sobamba nje yathi ngibo sibambe be u4 uKhosi sawubona Mfowethu no baba uNodanga niyaphila siyaphela baba sikhona ngithandile lapha kuba kuNodanga uma ethi thina ndlemnyama kufuna sifunde ukufunda ngoba uma ubheka nje izinto eziningi zethu thina sizwe simnyama noma sizwe simpesholo besingazinaki nake lezi zasentshonalanga nazo zonke ngiyabonga kakhulu umthiya ukuthi ubaba uNodanga athi kusivula amehlo ngiyabonga kakhulu unkululeko lo owabasokhela uluthela wemthiya bye Danga mfowethu sibamba umunye futhi sawubona Khosi Yebo ngizomtshela mfowethu kunegama la engicela ubaba angichasisele lona kade bengihlupha ngilizwe ekseni manje ayi abanokudideka igama elithi imbube yes ukuthi yini khona igama ngangithola ulunye ulwazi esikoleni manje ngithe mangilalela umbathe ekseni kade echaza ayi nezwe leli igama so ngithi sengithole nje ithuba zoke ngichasisele utheni umbatha uthe imbube izinyane lebhubesi mangikhumbula impela okay laleleke emsakazweni mfowethu yabo siyabonga uKhosi okugcina Meza Dokotela ninjani hayi ngiright ya mina engifisa ukubuza nangabe bengibone kahle ngoba uNkulunkulu ngathi bebahlele ephambili baseyituleni nje bangambozwanga ngale ngube ezinkulu leyiphula intambo nangabe ngiyaphosisa bangixolele kodwa manje ngifuna ukwazi nangabe bekuyibo vele yini thina bantukazana omama bethu noma osisi bagqunywa ngale ngube ezinkulu babethatha bandoko nokuthi bayazila yini nangabe bayazila nabo bazila isikhathi singakanani namazinyanekazi ngaba khona nokazi bangathiwa amazinyane kuphela bavumelekile nokushadwa ngabantu noma bashade abantokazana na
Ngiyabonga. Yazi lo ngiyayithanda lembuzo yakho ngoba into abayikhulumayo ngempela abantu udokotela kumele simlande ilanga ngibona uzokwazi ukuyiphendula yonke ngalesi sikhathi. Dokotela ake siqale. Kubani oqala ukhuleko nje akubonga kakhulu kwase kuba ilona okhaliswa ingcazela izwe ekseni yembube bese kuba udadewethu ke nangileyo vala ngokuthi akababonanga oblanket abakhulu. Bayashada beshade nje besukela umbatha nje enje. No, ndaba ezithathu sishawa yisi isikhathi eziyizinto nofuna sibe senabe sichaze kahle ngoba isikhathi asekho kodwa siyabonga kusokhela usokhela ubeba Paula nje bonga. Yebo. Cha imbube elinye igama lesilo. Athi sili ibhube. Yeah. Elinye igama lesilo imbube. Imbube izala amazinyane. Noma sithi imbube sisho sona isilo. Yeah. Ebese kuba ile dadewethu. Ngeke ngangena kakhulu lapha nami sowenze ukuthi ubheka kahle. Oba khona ngivamsile ukuhlangana nje nezinyane lesilo kuthiwa ligcagcele nje. Angivamsile impela. Kodwa ngeke ngisho ngithi yisiko. Ngoba kuthiwa uthando alukhethi budwane. Yeah. Lapho luwela khona. Lokho kokuzila bayazila? Hayi bazila isikhathi impela kuya ngokuthi ke phela ukuzila ukuthi kuyahamba nemndeni ukuzila bayazila impela kuyahamba nemndeni kodwa ngizwe ngathi futhi ukhuluma ngento yokuzila ngengubo cha ukuzila vele lokho uma sikhuluma ngeqiniso sesakugada kwaba isiko lethu sesakuthatha nje kwaba isiko lethu sakuthatha akhona kwethu ngingakhuluma umlando omude ukuthi uzina kwaqhamuka kanjani kuyiphi impi eyayizina yagcina ithandwa lento yokuzila nengoba ezemnyama yaphuma kwelinye izwe yawongena eNgilande yathathwa eNgilande nawo bayithanda lento ikakhulukazi ngana nangamasonto kwagcina-ke sekuyinumfomo yethu sonke but kuludaba oludanyana khona uyazilelwa umuntu uma ehambile kodwa-ke lokhu kuzila ngelokungana yikho ukuzila ngoba sesakuthatha kodwa khona wethu. Hayi dokotela sibeke namhlanje sibone ukuthi ngelinye ilanga ngeke saqedela ngoba ngibonile eminye imibuzo beseningi sibonga kakhulu ukuthi benathi kukhosi. Ngibonga kakhulu ngibonge isikhathi osiphe sona Yabonga. Unosokuhle baba. Mfowethu, ubonga kakhulu njalo dokotela uGogi Mahayi ngomunye umuntu. Ile makhulu ngeindaba ke zesinto. Lo hlelo okhoze ngeFM. Sikhathi benike bana ngitshela ucabanga ukushintsha account yakho yasebhange ngoba ubalekele ikweletu ungayenzi leyo. Khona usizo kwa Pioneer Debt Solutions. SMS igama lethi woza ku 44745 khokha installment esehlisa